後來鄉親繼續來看荷蘭籍的郵輪爆發到漢他病毒的疫情，船頂94個乘客已經完成隔離。世界衛生組織來證實，這波疫情的源頭確定是荷蘭一位爪哇類的學者。規身軀包甲目睭就做好防護措施，佇咧坐飛輪機進前，佮特別先天來自翕，準備坐飛輪機回國。這陣乘客就是表漢他疫情的風潮阿蘇號。目前船頂攏總94位乘客已經完成隔離，落尾2台特離航班會佇咧11號下晡起飛。旅客嘛小刷趕到家己的母國做檢測，含啟動隔離天數。94 personas han desembarcado de 19 nacionalidades. En 7 de los vuelos han ido 8 nacionalidades y en uno de los vuelos, el de Países Bajos, han ido 11 nacionalidades. 世界衛生組織進前已經講，船頂攏總有8件病例，無政府6個人確診漢他病毒，其中3個人過身，感染的攏是安地斯病毒株。這邊疫情的任何病例，可能是一位荷蘭籍爪哇類學家，不過是安怎互人盜着，還佫調查。雖然特離作業真順利，不過法國總理李克強10號講，5位法國乘客有1個人佇咧回國時陣，人嘛咧無爽快。Nous prenons avec le Premier ministre des mesures très strictes, les plus strictes de la zone européenne, pour protéger les Français, en considérant, parce que c'est tout au début de l'épidémie que ça se joue, qu'il faut briser les chaînes de transmission du virus. I know the French experts will do all that's needed to manage this. And that's why we say, when you see it from different angles, this may not be a concern, but at the same time, all the preparations also gives us confidence. It's not COVID. We can handle it, and it can be handled. 郵輪的特離行動特別收尾，不過各國馬上開始面對病毒的考驗。Hello， 大家好，我是林依文。想要搶先掌握最及時的新聞資訊嗎？趕快訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，鎖定華視新聞的 YouTube 頻道。